tugire Kristo murameze neza muri ku mpande zine z'isi. Imana ibahe umugisha, Imana ibanezereze, Imana ibarinde kubabara. Ngize neza kuba kumwe natwe mu ijambo ry'Imana, aho tugomba tuganire ku ndoto zimwe zimwe umukama yasize mu bwonko bwanyu. None rero ko yo bavuga ngo mugihe muba musinziriye muri ku gisegure cyanyu, Imana irazi kugura ugitwi kwanyu wigashiramwo ubwa mbere impanuro, uburinzi, icyo mukwiye gukora, igashiramwo buri kintu kimwe cyose mukeneye kugira ngo mubeho murambye kandi muroraniwe. Munkunde dusabe umutima w'Imana abe kumwe natwe kugira ngo tugisobanukirwe, atari mwirarira ry'umubiri ariko ari mu bubasha, mu butwari no mu bushobozi bwa mutima w'Imana. Ndabeno bifurize uw'Imana mwiza kuba ari ku munsi w'Imana, kuko isi bugiragabuye nk'ubara bari ku wa mbere n'abari ku wa gatandatu. None rero abari ku munsi w'Imana, umunsi w'Imana mwiza rwose, Uwiteka abahaje ibyiza, abarinde kubabara, anezereze imitima yacu twese. Dusenga Imana. Nimuzi ko gusenga bisa akamaro, umenye ko gusenga ni kudodora kw'ijuru, kandi gusenga ni kwakira urufunguruzo rwugurura ku kirimba c'umukama w'ugira uhinjire. Gusenga ni gukuma irido yakubuza kubona kuri aritari aho umukama ari. Kugira Yesu Kristo yicaye ku meza ari kumwe n'abigisha be Emawusi bagendanye urugendo batamuzi. Uyu mwanya wari kwiyumvira uti ngira nugurura iyo audio, uyu mwanya wari kuriyumvira uti mbasha mbigenze gute, uyu mwanya wari kurondera occupation, uyu mwanya wari wowe ukavuga uti reka nje muri komera Kristo ni muzima. Uguye kuri iyo girikamo nuvuga iki, nagafunguruzo uroseka kugeza hafi ya altari y'umukama. Aho nawe bene koraye bariko baravuga, muzosome neza muzirikane muri Zaburi ya 84 baravuze ngo aho hafi niho akanuma, umva kabaka utavuga ngo ni sengo ni nyina ngo ninde yamuhaye icari, kirongera icari gashira mu doswi twako. None rero umwanya n'ukinateko, hereza umutima wawe, uhereza umubiri wawe, uhereza ibyawe, ibi n'ibyiza byose Imana irabyakira. Imana idukunda urukundo ku buryo n'icyo yange yo kitu ikiyizaniye, yavuga ati mwana waje irabe ukwibigenza muga ni gute warinze uhaguruka ni guta. Niyo mpamvu tuza dufite ibyaha tugasubira inyuma ataryo dufite, niyo mpamvu twinjira gusenga dufite ibyaha tugwa tukavayo twakitse. Umuntu azi ko atarasenga ngo akugwe kwika imwaro bukwi na bukwi, uracara hariho umuyondo utararonka, hari umunyengo utaraki, wari w'imoto w'imidugu ujya w'amakinga ujya n'uw'indege ujya n'uw'ubwato ujya n'uw'ipikipiki n'uw'ibundubundu byose nka twebwe bakera. Mugabo hari umunyengo usumba iyindi minyengo utararonka. Utarabwira Imana uti nkura kwika icyago kikuve ko bukwi na kubona. Yego mesi imisi yose Imana irayaje isuku, mugabo Imana ko kantu uzoyisabe uti ngirira neza, uyisabane umutima wemere. Uko wabikoreye ba Pawulo, uko wabikoreye ba Anitariya, uko wabikoreye ba Petero, uko wabikoreye ba Yakobo, uko wabikoreye ba Samariya kazi ko niko nawe Imana nirobanura ku butoni. Salomo arabyanditse, ufite umwete wese wo kurondera Imana, Imana ishiramo ubushobozi kugira ngo imwiyereke. Uyu mwanya rero ibyo ufise ni byinshi, iruhande yuko ushonje, iruhande yuko utagira ukuramira, iruhande yuko wapfakaye, iruhande yuko wabaye imfubyi, iruhande yuko wasohowe, iruhande yuko watawe, ufite ubutunzi burenge bundi bwose. Usumva abamiliyarderi benshi bari muri koma cyangwa baraye basenzeye uyu munsi, ntibabuze amafaranga yo kwivuza. Ubutunzi dufite kuri isi nibuzoze mubitesha agaciro. Ubutunzi dufite kuri iyi si n'umwuka w'abazima, kuko ugihema ntushobora guhebura ubumuga, ntuhebura ubutunzi, ntuhebura kugorwa, ntuhebura kumaramara, nompri ntunahebura kuduza igarari. Uko nibyo kuranira kugera ko Imana izoguhezagira iguha umwana azohakugeza, cyangwa ibyo wahagaze ko ndi wo kwijejera ngo ushire agati mu ryinyo, ushobora kugira ikigaragaza cy'umwana wabyaye akabimanura byose akakubuza amahoro bigakomera. So iyi si ugomba kwigira igihangange mu buryo bwa fake, ugomba guferingisha ubuzima bwiwe, avuga ngo reka ngo njinyike ngo ndihirire. Ngo mwana musore yabonye ko yimbuye ibikeka byuzuye, ngo araze ryamye agereka ukuguru kukundi ngira afashe kurya ugereka kwivi ry'ububafu, intege zo kurya zigereka kwivi ry'ububafu akana muca muko. Kararyoshe kugira iyo atacubuze.
munari mu makuba nashobora kugira iyo geste nashobora gufata iyo position waba umutima wanje tuzi Nachimana yanyimye iryo jambo Nachimana yanyimye rigira agaciro bivanye n'ikiriherekeje yaravuze ngo rwuryame ngo kibigega biboga Imana ati wakigorye umunsi umutima wawe warawukwa kadinda nzobisigarana ko waruhiye ubusa Salomo kore 12 cyangwa 12 ngo byose ni ubusa iryo jambo ngo Imana yamaye byose ngiriye neza murumva ko ari mu Imana gishe Hamani n'umugore we Zereshi ngo Imana yamaye abahungu benshi ngo mu butunzi bwinshi ngo makwemerwa ku mwami ngo naco yanyine ngo mugabo sinjya ngo njyame ngo nkibona ngo Morodekayi mu Yuda ngo akirajya kuri Gerebo naca mutwaye so umusarariye kuvuga ngo yatumye bapunguza umushahara wiwe hari ibintu mutegerezwa kuraba mugarabitsa hirya amaso yanyu n'ubwo ngo kofi yase yamebye ngo ko umugabo waje yamebye ngo sigaye yambara neza ngo bibari ibyanje kada kimenyetse nuko mwananiranye Mikali ni yari kwidogera ubyaro rwa Dawudi niyo kwidogera ubyaro rwa Mikali ngo ubyaro rwa Mikali rwari kugonera kumbugita Hamani kubera uko kwirata ibyatunze kongera kwa kantu gashingiye kwishari mwijoro dusengeriza mu byo mujoro dusengeriza muri sozera umunsi w'ijana 144 kuko no musi ku munsi w'ijana 145 izamuginga abwita umwasi mu mwirukane mu buriri bwanyu mu wirukane mu mutima wanyu mu mwirukane ikintu bita kubika inzigo biragutandukanya n'Imana rwose nibyo wagaze ko bikanga kubintumbera narababwiye nimba wari ikiro cy'umuceri uzokwirata inusurobo cyangwa intete 3 z'umuceri wahaye umwobo nimba wari inyama nawe utazirata inyama wahaye umwobo uzokwirate basi kilo cy'ifu wamuhaye nimba wambaye imuzi y'ubumajana 5 nuzokwirate uzokwirate agapira k'ibihumbi 3 waguriye umuntu w'umwobo nawe uzofata zigeza zisubira ukazikora neza ukaziha umwobo uzozirate uzokwirata imishire gusumba ibishashe waguze kubera Imana ibyo yarabituremeye suba ko wagize amakosa no Imana yarabituremeye ko turya tugahaga tukanywa tukabyina tukaryoha ariko ingorane nuko igihe cyo kurya tugahaga twirengagije ko abandi bashonje igihe cyo kwambara tukabegwa twirengagije ko nabandi byo babera igihe cyo kwicara mu madive yacu twirengagije ko hari umworo twotumira akayicara tukamusuka amazi ku birenge Imana ikaryohe kukatwuhirira niyo mpamvu ko wa mukungugu w'umworo yaciye ku irembo ryawe uhinduka grip ugahinduka bronchite y'umwana wawe umubanyi wawe umwana wawe yama mu mbere atagira gahuzu yambara niyigera ingwara nimwe ugahora n'amakarito y'imiti nimwamenye kibagaze imbere atari yo mukama kandi ni wowe unabereye kuvuga imburi kuko warabyize urazi no kubisoma neza utanze kugira kuharura indome urazi no kwambara ukabega ukajanisha n'ibitambara dekoro y'uwo munsi yo kuri atari mugabo nagira amabwiriza ukuri cyo kwirataniki ni umutima w'urukundo nirirenga atawugaburiye uri mu miko mu makomine atandukanye mu miryango itandukanye uri mu mvuka itandukanye genda nuba nutari bugere ku muntu nuba nufise dépense y'ibihumbi 100 uvuga uti mukama nakiriye 1000 nakiriye 2000 mwumva ari icicumi si icicumi ngaburiye abandi uyu munsi ushira hamwe na mugenza niyo mpamvu ngo babiri y'abahunje umutima kubera ko Imana itavuze umwe yavuze umwe mu gihe ivuga icyoherezo yaravuze ngo babiri y'abahunje umutima tubwire Kristo bakunze b'Imana nta kindi gisabisho mfise nogirana nawe nk'uko misa mwayigiyemo abatayigiyemo ibi ni mu byumva nimba bitabavuye ko kuba mutagiye mu kamisa bari mu bihugu by'Abarabu ibyo mutekana mutima n'usimbe namaze imyaka 6 nazi aratari cyo nazisenga icyo niho nabaye mu Kristo gusomba mutekane Imana imaze kubona kubwa ishobora kubabara igasuka makuba ku mwana w'umuntu yaravuze ngo uzapfukamira igihugu ciwe nzogitabara kubera iki Imana irinzi hana ibibona kwico gihe bamwe ninje bajebyi nindorerezi abandi nabo ninkozi ziki ibona ko atanumwe byitayeho ubyitaye yasama amagara yiwe niyo mpamvu ivuga muri Ezekiel 14 ngo umwe azoba yisobanukiwe nzomutabara ngo nisobanukirwa mu gutakira igihugu ciwe nzomutabarira igihugu
kubera iki nibyavuye ku mukama, ni inzara, ni cyoherezo, ni ntambara, na makuba, nibyo by'ibyaduka ngo bya corona, ngo macinyangu biharangu biki n'ibiki, sibyo? Mubyirukane mu izina rya Yesu Kristo. Ukibyumva bavuga ngo muri quartier runaka, nturindire ko bigera iwawe, cupfuka mubwire Uwiteka uti uno munsi ndabe ryiza, ukuri umuvumo ku gihugu cyacu. Bizoherera muri ako gace byiyerekanye, mugabo bizogenda ndabikubwiye nusengana umutima wemera, kuko Imana yari irahiye ijambo yavuze nuko. Ariko iyo ari ubuzima rusange bidashingiye ku gihano Imana iduhaye, Imana uyiratira icyo wamariye mugenzi wawe. Imana yuratira icyo wafashishije mugenzi wawe, kuko ari ryo jwi rya mugenzi wawe rishima, niryo jwi Imana ishingira ko ikavuga ati mwana wanjye sinzogutekereza. Tugire Kristo. Raba iby'Imana yaguhaye, uyizanira umutima wawe n'umubiri wawe. Ntabwo igukeneye ko amafaranga, ko impuzu, ko ibyo kurya gusa, iranagukeneye ko umutima uyubaha, umutima uyumvira, umutima uciye bugufi. Naravye ivyo wamaye, casanga birakwiye, jewe ko nkuzanira akagashikanwa, kunda wakirerero Mana, raba icyuhereza umukama. Nambara umubiri wawe ubwira Imana uti wuhezagire, ukure k'ubugwayi n'ubumuga bw'ubwoko bwose. Nimba ari umutima wawe ubwira Imana uti wuhezagire, urandura icyo cyose kinandukanye n'ubukombe bwawe. Ibyo woremendanya byose urabishoboye, waranabyigiye cyangwa waranabyose mu mabere y'umubyeyi wawe. Ni n'igisokuru cyawe, mwana cyo uzogera kutubaha Imana. Ukeneye ko Imana igukura ku inyatsi, bwira Imana uti ngibi ibiganza nkuzaniye. Nimba ikiganza cy'ukuryo gifukama, gipfumbase, niba gipfumbase cya 10, niba gipfumbase agashikano kaboro, niba gipfumbase agasani kabogwaye, niba gipfumbase udukara twabokumimba, icyo gipfumbase nacyo. Niba gipfumbase imbabazi wagiriye utazigusabye, niba gipfumbase icyo gipfumbase nacyo. Icyo ubavuga isesekaze amarangamutima yawe, bwira Imana ibiri ku mutima wawe. Hereza ubuzima bwawe, hereza ubutunzi bwawe, hereza kubaho kwawe. Kunda wakirerero Mana, ubu buzima nshikanye, ubuhindure mukunzi mwiza w'amahoro. Mbiga no guhiki kubyiza wambwiriye, ko mbonaga mukama ari wungejeja, no gusubiza iki kubyiza wangabiye, ko mbonaga mukama ari wungejeja. Turagushimiye cyane mukama, kuko ni wowe tugejeje ngaho. Isa turi bazima ku bwawe, ninazwa kuri Ukaristiya ubwoko bwawe bwakiriye, ninazwa ku ijambo ryawe abana bawe bakiriye, ninazwa ku bwishimo biri gusesekarira mu marangamutima y'abana bawe. Ariko dawe nyaguhora ku ngoma, mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo niho turi gusengera. Tubanje kwitwikiriza amaraso yewe meranda, kugira ngo aducyorore ibyago byose, tubone guseruka imbere yawe dufise umutima jenama wemerwa kuri altari yawe nyeranda. Mukama, muri twebwe harimwo abagwayi, harimwo abarushi, harimwo ababoshi, harimwo abigiriwe n'imyenda, ubukene, harimwo abigiriwe n'imyuka y'abarozi, ibisuzuguro, ibyangiro, ibibengero, ubushomeri. Ibyo byose n'intambara zigwanirira mu marangamutima yacu. Mwami Imana nyaguhora ku ngoma, ngusabye utugirire mu bwoko bwawe, ngusabye udutabare kandi uduteturure, udutere iteka mu izina rya Yesu Kristo, duhabwe umunezero, turindwe kubabara. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, habwa impundu. Izi mpundu niza
ububasha n'ubwa, ubutware n'ubwa, ubushobozi n'ubwa. Tunezereza abana bawe. Zaburi iravuga ko inzawu n'ifeza ari ibyawe. Uko uri bubigenze twebwe ntitukuzi, uko uri bubigenze twebwe ntitubyitayeho, ahubwo tuzi kuri nyene ijambo, uri nyene ubushobozi, uri nyene ubudahangarwa, ni wowe kibasumba, ni wowe kibirengeye kizima. Mu izina rya Yesu Kristo uyu mwanya tunezerezwe n'ukuri ku ijambo ryawe. Tubohokere kwidegembya, tubohokere kunezerwa, tubohokere gutabagwa, tubohokere kurengerwa mu makuba yose tugenderamo. Mukama hezagire ibyacu, duhezagire abacu, abakiri imborego, abakiri abasambanyi, abakiri abanywarumogi, abakicigira abasitaruka megisini yabo, abacigira abantu badashoboka. Mukama baye umutima w'umurandutso kuko turabikwisabiye kugira ngo twunge ubumwe mu kuryoshya isi kanatsinda nicyo kiranga umuambasaderi w'ijuru. Mutima w'Imana mwigisha, mutima w'Imana muhoza, mutima w'Imana kiwegewege, wewe urandura ibintu byose bitameze neza muri twebwe, ngo werera ku isi ikaba ifite ishusho, ngo ariko umaze kuyiza ko neza na neza, isi yagize ishusho ibintu byose bimera neza. None kaze Mana mutima mwiranda kugira ngo ibyangiritse muri twebwe bikundike, ububasha bw'Imana butubeko mu izina rya Yesu Kristo duhabwe umunezero. Amen. Amen. Ngwino zabarira, ngwino zabakene, ngwino zabarushe, ngwino zingumba, zihuru byaro Mana mutima mwiranda biremera, biremera, biremera ari wowe ubikoze. Muri rusange abarushe n'abiyebuye tese dushira agahinda, dusingiza Imana, roho w'Imana ngwino ngwino, mutima wa datanuzi wacu, mutima wa Yesu ngwino ngwino, ingutuyobore. Muraho murameze neza? Imana ibanezereze. Umukristo aravuga ngo komera Kristo ni musirima mu Mana, ndotore indoto bikunze mu ndoto inbox. Iyo ari ndoto mukandika inbox, mbabona ko mugiye komeje kuzirotora cyo ndabarungikira hoje. Imuzo kwibaze ko noza ndaza mu inbox y'umuntu mumwe n'ibyo akunda. Mugango nje ndondera kugira audio nje ndayimurikira inbox. Kumbura abashatse kuvuga ati audio sindazo. Kwindoto none ni rusangi ni ya bose, so mutwaro. Aha kandi sindi impanuro canke uje nawe. Ngomejeje kurota mbona umuntu umuti. Meje kurota mbona umuti adandaza inyana kandi ndamuzi. Ngira no umuntu adandaza inyana kandi ndamuzi, nabonye nja kumuramutsa kandi yariko arakora amagufa. Hanyuma kujya umuntu apyinata nje ndamufyinatisha, mvuga ni aho ni woma nakagufa. Tuca tuguma tuyaga, hageze ko ndamusezera ngo nawe aca migufa ririka inyama, nca ndondera agasashe ko kwitekeramo. Uwundi mugabo abona ndiko ntora agasashe hasi, acama agasashe gakomeye mwene tujya dushushe twirabura, ngo akira shira mwaka. Nje ndamubwira ni urakoze cyane Emma, cyo muvuga izina. Mwe amajyagufa nje ndamusezera mvuga ni Barana, no kuvuga muvuga izina nawe sawa, reka nanje njabuke ikiraro. Acambwira ngo akira ndaguhe na 5 safa. Ayamaye njiye nikangura. Uri mugihe cigikundiro, uri mugihe cy'ubutabazi. Imana igiye kugushira abako basi wana ngigikona cyari kizira. Mugabo kimaze kubikizira, Imana yaragikoresheje, Imana yaracitije igaburira Eliya. Icyo ni ikintu sibyo. Icya kabiri naco Dawudi, urabona Dawudi ko ari imitsima ari sikurage. Oya, yari kajabu kajisikurage sibyo. Nukuvuga arayijya kandi atayigenewe, yari yabahereza mwuka. Imana ugira yaramwishe.
oya hari ibintu Imana idushirira imbere biduhembure mu rugendo rwacu. N'inkota bugiye atoye inkota y'ahantu yabwirizwa guhora mu ngoro y'umukama nk'ikintu cyo mu isakrisi moko ariko arahunga umwasi wiwe kandi yari mu neza y'Imana arimo amavuta y'Imana naco byari bitwaye yarabirekura yarabihawe biramutabara mu nzira. Rero n'ubwo ngo abantu ko bariko barabaga ngo asanzwe akora ngo amagufa ngo asanzwe akora iki tekana kubera Imana yigushira ibintu iyo usabye ugahaga n'umugisha. Biravuga muri Matayo 7 ngo nimudodore muzokugurirwa nimusabe muzohabwa. Ubundi umugisha watwebwe abana b'Imana ni kudodora tukugururirwa ni gusaba tugahaga niwo mugisha wacu. Ngo n'ubutwarwa n'ubudangarwa bw'Imana ku buzima bwawe ubu byaza umusaruro mu guca bugufi mu gukunda ijambo ry'Imana. Mu guca bugufi mu gukora ijambo ry'Imana ubibyaza umusaruro. Ni igihe cyawe cy'ubutabazi, ni igihe cyawe cy'uko Imana yibwiriza icyo yo gukorera, ni igihe cyawe cy'uko Imana ikura inzitizi mu buzima bwawe ukagira igikundiro. Naho bari bakuzi ntari ngombwa baguha ntibagusabye amafaranga ahubwo nawe wagomba gutora udusigazwa bibwiriza bakaguha. Ibyo ndubure n'ubutwari n'ubushobozi Imana ishyira mu mwana w'umuntu ikagucira inzira. Ntihari vuga ngo nimwihweze ngo amabuye muri byaravuga ngo nimwihweze ngo amabuye ndandara ry'amabuye ngo sogokuru wanyu Burayimu na nyogokuru wanyu Sara ngo babajemo ngo muheze mwizere ko ndi Imana ibateturura kandi ikabana kubabara. Undi kandi narabwiye ko bugiye umuntu ataye ubundi aratora nukuvuga utaye abababaye utoye abatomboye. Nuvuga rero buri Imana ifite ukuntu inyaga iburyo igashira ubavu kandi igihe nibisaba ngo n'umuntu ngo gwane umutima narabwiye nimutatangana umutima mwiza hari umunsi Imana izoza kubibanyaga. Abanyisirayeli baretse gukora Imana no guhereza amashikano Imana ibyaho byose bipfisha ubusa. Irafata ati n'inzahabu zanyu nta munyisirayeli n'umwe azozikora kabamba abanyakanahani n'inzahabu za nawe uzozikora kerega mudafite inada. Nene muziko abanyakanahani nabo bakomoka kuri Nowa kandi Aburayimu akomoka kuri Nowa. Nyisirayeli nawe n'igisokuru ca Nowa gisokuru c'icenda. Nukuvuga iki rero mugabe Imana iyo utayubashe irakunyaga ibyawe ikabiha abandi. Sindi kuvuga kuri abagabo ndi kuvuga kuri wowe warusindoto uri mu gihe cyawe c'igikundiro kuryo guko n'akazi bazoguhamagara bakakaguha igikundiro cyawe kikaza. Icyo gero kibyaza umusaruro nugunga Imana nitangura kugupfumbatisha nawe upfumbatishe mu ngoro yayo. Ntuzokwemere ko mu ngoro yayo mu nzu yayo haba inzara. Niko birivuga mbivuze uko birivuga. Nikugabura uzogabura abandi, nikwambika uzokwambika abandi, nikuronka ukugira inama nawe uzogira inama abandi, niguha 10 kimwe uzokisurize mu nkoko. Uri mu gihe cyawe cy'ubutabazi. Rero ikintu kizinga ubutabazi bwanyu niki nuko nk'ubu ushobora kuba ari nk'umukobwa cyangwa umuhungu acenjeye mu rukundo wamura akacavuga ati shaka turyamana agatangura ku mugenzi icyo agatangura kumusibya muri kora agatangura ngo nubu noneho usikaye ndiho kipe ngo uyu. Hariho n'abagore batakaje Imana ngo nikwera ngo basike bafise abana kada n'iby'imyanya wasenga uri nk'umisi iyo myanya wasenga uri umugore mugabo ari ikintu kitavogeye ntuzokwigera ubura ku munsi umwanya w'Imana. Zoba wamaze gufata imigisha Imana yaguhaye ukayiremereza wowe nyene ukayiteresha kwa makoro. Nikosa gose ntuzobikora ibyo bintu. Ababikoze mu byihane nanje narabyihane kandi narababariye. Abatarabikora ntuzobikora. Ntuzoyirayire ku munsi ngo ubure umwanya wawe n'Imana. Ntuzoyirayire. Kinicho kirukanibwisha uri mu gihe cyawe bavuga ngo cy'uburumbuke igihe cyawe cy'ubutabazi amakanu kose ukoze ko kagira umugisha. Ngango Imana ishobora kukugeza ukazuba nawe ubigwaye n'umushahara wa mbere ugacuronka n'akazi kacigwa n'umushahara wa mbere basanguriye wose icacumura kiriye. Undi mukristo aravuga ngo shalom muntu wa Kristo nibarize ikibazo mbega mu gihe ufise umugabo agufata neza agusumira akwambika n'umuduga akaguha mugabo ukabuziko aguhemukira hanze wobyifata mu gute mbega worekerana kubera atacubura oya
cyanke wosenga kugira ngo umugabane wawe nawe sangire na maraya ntigikunda umugabo n'umugabane wawe wose none umuntu amaraso yiwanywana nayawe kumugaragara mutinyegeje mutabundabonze ahubwo afashe igisata cy'iwaja kukigira icyamaraya wowe igisata cyawe gisigarana na n'ukwihangana ukabwira Imana uti kubera igisata cyawe gisigarana n'amatungo y'umuryango ukagisigarana amatungo y'umuryango harimo abana harimo n'ibyo mutunze byose umurage w'umuryango mugabo agapanda kiwe ko muheje by'icubahiro yagashiriye maraya nubo abasigaye kuvuga uti uwo muntu n'uwanje sinomuta abasigaye gufata strategy sibyo mugabo uvuga ngo no cekera nakaze mama no cyo ashira maraya nabyo n'ibyari byanyu byari byaboro bosaza ugo rugo rwari buriya Imana hari urugwara abantu babiri huza n'abanyamugisha gusa ishaka taboro bo muri akagano ugasanga mugiye kuba muri quartier runaka niyo mwoba mwarubatse inzu yanyu ugasanga muragiye kubaka mu yindi quartier mukibaza ngo ni VIP kumbe Imana ari abantu ishaka ko muzoramira hari abantu ishaka ko muzoha kwa amazi hari abantu ishaka yuko bazorahurirwa amatara namwe bamurikirwe namwe nagenda hari ahantu bubatse ngo hotel Kiranzira hotel bamye badutera inkuru zaho nigeze kuhaca ntagendera nsanga inzu zaho zihakikije zose ziteye clôture zirakorotire mugana ko atanu babakene bakihari cyamaza makuru yawe cyavuga ati abatipe bakiza kuhubaka iyi nuze bavuga uko nyere ngo atipe kenganira abantu babitanguye bakira abana bafishe ubwiyunge bwabo mu nyubakira kuri ikebintu nibaza ko cyo gutuma bakoresha iyo terme ati abantu bahari bose wowe ushaka kugurisha udashaka kugurisha baragusigira karangi kugira ngo akazi kabone ko gasayangana nuko ari clientele yawe mugarimo n'inyungu ko abantu babigirira ati kandi ushaka kugurisha bakugurira amafaranga yose wipfuza ukaca ugenda ukagura hakurya ukagura igitaro ukagura igitongo nubu hari abantu bafise umugisha kandi uwo mugisha iyo uva siho twitaye no mugabe Imana kuko mwibuke ko n'abantu bataye iyo namuruzi bagiye gutambira Imana y'Isirayeli kakira amashikanwa yabo kwera Imana ikunda icyubahiro ikunda ibintu bitatu kandi kanabipfuhira mutirukana icyubahiro cyayo irashaka kugora guca bugufi kinisha se bakubwiye uti n'ukuri bubaho Imana yanjye yabikoze utabivuze inde uyumvira umugabo umwami Herodi yishe Yohani Batista mu cyumutwe Imana iraho yishe acaye umutwe Yakobo Imana iraho mugabo ubundi munsi Herodi kubera kwigamba gusa umayikaraza mukubita ikofu acika inyona wa muhamzi Nebukadinezari kubera kwigamba ngo murabe imidugudu niyubake kandi yari yayubatse ibisagara ubwo buzu yari yabwubatse mugari yakoresheje umunyiseni yavuga ati kuko Imana yamaye abakozi Imana iramukwega imuhurure mushira mu ishamba imyaka 7 nukuvuga rero ubwo butunzi bwanyu rundi niwo bwari bukwiye kujamwo maraya kuko maraya ashobora kuzana umuvumo no muri cya gihande office ugasanga na wa mudugu ufise mwagahinda ufise mw'umuvumo nakugabe nagirana ubundi wowe urugo wowe ufatiye mu mubiri ubundi ni handi tubaza abakobwa ngo mbese umuhungu afise ubutunzi afise umurage mwiza wabo batunze kandi ari samuragwa mugabo no mu maraya no munywa rumoginiki n'umuhungu arondera ubuzima abayeho nyene abanje kuruwa wohita mwonegwe kada wagukubitwa wanyoye amazi ngo kubitwa wanyoye akaboke kada ngo fumurira wiri uragenda n'imodoka yakurira wiri uragenda n'amaguru urumva wawe ndi yamwaze mugujya ni wari mu ntego y'Imana niwo munsi umwe ashobora kurararira umugongo wamuriye ukikangwa Imana avuga ati ndagushireho iduka ndaguhaye akazi nawe uzorugenda narakona kamunoke mugabo wundi nawe ari karanyeruruka eregujya abari karakuramo kandi abari kakuramo imisi akuramo n'ubutunzi rero uwo ntushobora guceceka n'igikunda gusa kwera uri umugore wiwe ucufata inyifato ya Dawudi ubundi urabye nko ku mwami Sawuli yaramuzengereza akamuzengereza Dawudi akihangana mugabo Dawudi ageze imbere y'Imana rero ngavuga ati Imana iki kivume Mana erega iki kivume kirandiye araga akavugira imbere y'Imana mugakubera kwaziko hari igiti gikitsa kiri hagati y'umuntu n'undi ari isezerano ntiyuboka kubibwira Sawuli n'igihe amutwaye mu kuzavuga ati mwamubabari umwami ati wadushije ubwenge Imana yakungabiye
Abigail yaragiye agaza imbere umwami kandi umwami agaragaza represent Imana avuga ati Nabali ni ikigori kizina giwe n'icyo nyene expose ububi bwa Nabali n'ubugome bwa Nabali mugabo ntiyubahutse naho Nabali yatashaborewe ntiyubahutse kubwira Nabali ngo wambwa ngo wakiborego ngo twatswe gupfa ngo twatswe gushanga ubu nagiye gutanga imitsima no yahengere buke inzoga zamuvuyeko arabwira ati mutware wanje buke ibintu byabaye nibi Nabali avuga ati sa umutima wuhagara nk'ukatangara abigaranira ko umugabo azoheza gutangara arabura imisi 9 irahera iyo Nabali avuga ati reka mbere z'Imana ya Isirayeli ndayibwira amakuba mfise burya hari igitego cy'urupfu yariko bakuyemo rero reka ngugire inama nk'umugore umugabo ntuzomushibagutweko kuko hari abandi nabo banazubatse abagabo n'abamaraya kandi atani cyo babagore bawe ntuzomushibagutweko muri uwo kutimushibaguzwa hengera ataburewe wengera hajya muganira hamwe hageze ko kugabira utiyamara mutware wanje ndafise akambakiye ko mutima ubu ngubu niwo kwicara natwe tukaryoherwa niki wifuza ndagukorera kuko ko ataca kwimye bisigura ko hari ikintu cy'urukundo agufise ko mugabo wa muvumo w'isoko ubusambanyi na wa muvumo wa maraya kuko abantu bafise erega burya ubundi mugabo kiraje kurenga ibigakondo umugabo niki nukuvuga iki ari umuvumo w'ubusambanyi buri kuriwe hari n'ubundi mukobwa ari mu nzira ziwe nicyo gituma umugore w'umuhanga asengera umugabo arenganye nzibiye amaso yiwe ntakabona ibimero by'abakobwa ntakabona igikiriza cy'umukobwa ndabarahiye umugore yigeze kudushingira atubwisengesho giwe tugwayene mbwira Imana ni wa mumarayika genda amaso yagiye kubona ikimero cy'umukobwa ati kuko ndabitse ku muti wamuvuyemo utumunantuka ngo mbe nakurongoye gute udafite ibisusu binini ya ati kandi nkabona yuko nyine ari kintu kimucorotse agiye umugabo avuga ati ngurungikanye n'umumarayika genda ahumye amaso abakobwa bose nibakurabe ngo bakwiweze kuko muramaze ko umukobwa agomba gusediza umuhungu igitsina gabo amwiweza nkuko akarerembuza amaso akarya gatoki akagira iki ubwo ngo barika aramukwega burya barika abwira ubwongo bwiwe ngo ndahari ngo ugenda gukeneye gusa wa muco w'ikirundi umukobwa ntabivuge umuhungu nawe kakanutse wa muvumo wo gusamba n'uburi muri uri kuvuga ngo nibyo koko ngo nyemera ngo nambaye impeta ngo nyemera ngo nginziki kwangu ariko mfite kashi kwangu ariko wamure nukuvuga Kristo aravuze ngo ukimwiweza byonyene ngo amaze gusambana nawe ngo musavuze ngo uzomusambanya ngo bazomucire ngo jongo ukimwiweza buriya umumara munafise akantu k'ubusambanyi yiwezanya na mugenzi wabaganira indani n'inyuka yabiganira ubundi musangira ngo makanimero ngakavuga ati ndamufashe akiga strategy yo kugana mu buzamoro amafaranga ya mbere umuhaye ashaka guca aja kuyacishirizako kubera ko wewe n'ubundi urakora ukarondera kandi ukoko kose gukora Imana ikumugisha nibisigura gusenga gusa nimigisha duhabwa no gusenga nane duhabwa no gukora sibyo rero wewe byabindi ukora nta protection yawe igukingira ku myuka mibi ufite icyari kugukingira ni kimwe muri cyo mutanga ntabwo tanga wewe unyuzwe umushinwa ni wavuze ngo mbese ngo nk'ubu nk'ibyo muje gusenga ngo n'umuntu senga Imana ngo iminka ngo igiriki ngo ndazivise ngo imumutuka ngo imiki ngo igirene mugabo rero agakiza nimba mwagasize mu bigaragara gusa nikosa wowe nawe agakiza nimba urugo nimba wowe warushize mu bigaragara ryo barikosa ganda kugira inama sibyo ubundi hajye umugabo si burya aragukunda nika wamuvu muri wo mu gisokuru ciwe cy'ubusambanyi wamatanye nuriye uriya maraya nawe kubera ko yaramushaka ko ibyo kurya akamushaka ko akaduga akamushaka ko iki aguma yagiserera uko kuguma yagiserera rero nibyo bibika umugabo wawe wara n'ubu umugore tikazima makadoga kazima girani uri kwica gose kubera iki umuvumo uri kuza kubana ba kandi ubwawe na office inzitizi nawe ushaka kwimvira utajazonzana sida ejo bazomwicira kumumara ejo tuzomaramara ushaka kubaza utajya kuko iyo se wabana sambana bagerige nabo bakakubabaza samunazi je bose bakavuga ati papa samunazi je natazotasa urima mu gatundi bugapfuka we ari umukobwa we yigana se gusumba umuhungu ico kitiwe nukuvuga rero reka ndakubwisengesho wogira ibi bintu sibyo mu mubiri suwa gushibaguzwa suwa gutabwa n'ugusengerwa no kubohoza ukamwiboherako ukareka kwigira umugore kuko hari ubundi hari ubundi muntu nigeze kubaza ndari ngira umwarimu kazi ndigitega ndarabari hagatamu ibore mugakagenda mutuga mwiza gose ugasanga udukobwa twiza undi munsi mbona umukobwa w'umukorege agomba kugira mariage
wangona niko n'umushoferi wa kamudeplace Tubana umukobwa goma kugira mariage kawde person n'umukobwa kwa runaka sindamuvuze ko bw'icubahiro ciwe sinzi nuko akiyaringira aracari mugani bahari hari ingwa zitazoba zica arabati je uwo muntu intoki ziwe mwana ari ibigwa rusanga nyene bitebise je avuga ati je uwo muntu wanyene atari umugabo twasezeranye nawugira dusangira iryo kurya nshoje byongora ndavuga umukobwa mwiza nk'ujya agomba kugira ubugeni bigenda gute sinzi umuntu aciye azaradutera kandi yamukorege umugabo ngujya ngo yari mu kabare ngo aravuga ngo akoze kakiri gato unazo umugore ngo azoza ngo afise strategy kunyagaza ngo azoyankurako ngo kubera iki ngo je ngo azoba ngo areveye ngo byuye ngo kanguye ngo ubwonko bwanje ngo mugabo nanje ngo nzwanda muretse ko ari isanduku ari ikinogo kimuraririye ngo kubwiwe ngo zobashoye gusiporta ngo ibintu bindi ko nkoko ngo muntu no mwimiki onzo bimuha nukuvuga rero urindishishi wewe agutelefone ukamwita mukaza mukicarana ngugakuye kure baravuga ati none ibyo bikura kuki kandi ufite umugore kandi umugore wawe nawe ataragwara nk'ibyo gwaye ngorega abagore bacu nabo ngo ni atari ngo ari giye ngo bata ngo kwari kibundu c'igitoki baciye ngo barazana baryamika mu gitanda ngo kakibo ngwaranguye nubwo buntu bugukura sese bukakwagaza ngorega ngo baza ngo nibindi bintu ngo ubukeneye ngo ubushoboye kubakorera ngwe ka ngo rero ngo nagucubona ko bushonje ucubagaburira kugira abantu rutwo tugogo kwagaza nuvuga rero uwo muntu ariko arabituganira mu mvume ngane n'ubwibishirasoni ntabwo ari bishirasoni no nuvuga ngo umukenyezi utwo umugabo akugira byose hari gihe nawe uri umugore wicaye ngaho wibere ngaho urajya ukarya mukavuta urumva uranyiganyigura impono iga nawe kugira ane kuzana akayaga ku mugabo wawe kubera agwa byose wavuze ngo agwa byose gumuduga ibitandukanye na wa mugabo agenda kubindaya adasuma atanagirane ugasanga agenda kubindaya akaza gakubita imigera akagirane agahera hariya ngo mwe muranzi bakuziye umugabo ko amenye kubera inshingano ze nta mugabo atanga adresse mu rugo ngo mwe muranzi bakumenye kubera barazi ko propatari batorya umukate none matamukate uzana bakuzi nkande bazava kugira ngo dezira ngo si ari kuvuga bavuze umukozi wo mu nzu yawe kukari we yamayirukanga inabujamo amaherutse zara udufaranga abana bafise strategy zo gutandukanya umubyeyi uko n'utaruko gusa nuzo kwiteranye n'abana guri kubatanya ku mubyeyi hari ikindi gihe baza kubana igasombe bakavuga ati reka buretse na data yari yaragonje gutuma ngo ndatigeza natukaburira so cyabugufi ngira ukwiwe zanga inzoka uce bugufi nk'inuma matayo 10 sibyo ngira ubutore nk'ubw'inuma nukuvuga rero wawe cyukora nigiki iga kundi muzongo uti mukunzi wanje nawe ma byose ndashaka umpigihe kimwe nanje agaseminere uwo mutima wawe umushaka uzomuhamagara kukazobona yuko umushingiye kuri bya bindago ugacuvuga uti naho ubima sibyo nkeneye cyane mugabo agenda imbere y'Imana ukica abamaraya bose ukamugaza egajya baje kwavuma bavuga ngo bakonye ngo abagabo ngo ntibasama n'abagenzanze mwibaza ngo niki nukuvuga ugenda ubwira Imana uti ntabara ngirira neza kuko hariko hinjira umuvumo mu muryango wawe sibyo wimatanya na maraya acika maraya hami yindi strategy ushobora gukoresha kugira ngo usingire ubutunzi bwawe bureke kuza nk'umuvumo bya bindaguha umugabo wawe hagarara nk'umugore uvuga uti Imana ndazi ko umugabo wanje atakuba ngiye kukuba mu kibanza ciwe nagwanga ugura umuduga wa miliyoni 10 kiretse uguhaye uhagaze ngaho oye ugenda ufate uwo miliyoni ubanze ugirene utanga icicumi ngoro y'umukamo ngira Imana uti urugo rwacu bari wararuteye iteka aho umugabo ari ndarongo byashira abamaraya karonka n'iryama karonka n'iryabana ti rugo rwacu rwari kuba ikibukirizo cy'urukundo rwawe mugabo ntibyakunze kuko tutafise igicano cyuzuye wowe nk'umugore umutima w'urugo buriye umutima ushaka kugabura ibindi bihimba byose akanuka kankirika umutwe ukameneka umugongo ugacika inda amafyiga amahintese byose bikagira utuntu mugo umutima ukomeye ukabigaburira kandi umutima ukomeye birazamuka umuntu akava muri koma n'iginyo ryacitse rikamera irindi nino ryavunitse urumva nyene n'ugwara rwavuye rukasohoka kamera ino rikamugara mugabo ukuguru kukagenda sibyo kubera umutima genda cyane igicaniro cy'umukama ntubifate minenegwe genda ubwira Imana mugabo n'umuhangara mugabo muhangara mu guca buguti amara mukunzi mwiza nacu utama kandi agushaka kugumana natwe uzobukoze
ndagushaka kugumana natwe uzobukoze wige kumusera nubona bimushegeshe arigeyo cyahindura strategy no tugana imbere y'Imana uko jewe ndemera ijana kwijana ko kure nashaka gushika n'amaguru yanje n'amatike nshoboye kuronka ndashikisha amavi icyo ndacemera Sara ari ku mavi imbere y'igitanda bashi ndabarahi umubiri wa Sara n'amaboko ya Sara bwarashitse mu cyumba kwa Gayi birashitura mu gikiriza ca Gayi Ibrahim araza kubera amavi Imana yaragira ati nta soni kandi Imana ngo yari maze imyaka 13 itavugana na Ibrahim muga kubera Sara ari kararira kandi Sara ari we yakwenze isomborotse ya Ibrahim Imana yagenda ati nta soni basha ngo mwoto chini ncambona rero Ibrahim avundurutse yiruka kwa Sara Jengo rero Bibiliya yasomije mu Imana ndashira mu buzima Imana Sara afukamye ari kararira ati Imana wana mu butama katsi bwaje umutama wanje yaragiye no kuri mbabarira nije namubwiye ngo nagere kubyara kwa Gayi sinenze ko zocaherayo ubu yiweza rukero ngugiye kwiweza Gayi kakiri gatoyi none Imana yarananabura muri Kanahani twavanye Mesopotamia none wamana wamuzanye ngirira neza none wamana Imana irage Ibrahim yaravugana n'Imana mu gitanda terajyanze kugira bavugane kabiri mugabo yavuye umwanza avuga ati Sara aragukeneye Imana ranikangamira Sara aragukeneye Ibrahim ati ndapfuye unyene ndapfuye nta no gusezera Gayi nta no gusigaye bizu w'Ishumayeli cyo mukaragera none rero mwemere ko Imana ikora bafasoni nabo bashinga nabi na mugabane wawo gabana oya kuko mugabo nk'uwo biba bigoye nushaka umwangira ko kwabi ntibiba bigoye gusa jewe ubganje narabibwiriye yuko usabanye bw'umugabo je niko ntandukanye nawe wapi turavuga ko wifatanya n'amarayi ubusambanye bw'umugabo musambana mu buryo butari bw'ibimba bitari bw'ibyo sawa mugabo usambanye ngo genda hanze jemba kwije kuri cyo ntandukanye nawe kuko umugabo asambana ubwiwe abarindushe umugore amwami yivyamo agarukana umutima uciye bugufi nk'uwo wewe anagaruka akagabura umuryango gusika ibintu ko abagabo basambana bagaca bajya gufavoriza abamara yabo hanze bakaka uburenganzira abagore babo nico kibi gusumba nawe undi umugabo asambana akaba afise n'ubumuntu yiyubaha uba ari umuvumo uri kuri we nawe barindushe myinshi aragaruka imuhira kandi ngo je sinotinya ngo nisida wapi je nk'umugabo nk'uwo oye nawe nota kandi sino mushinyaguriza mugabe imbere y'Imana no kwica abajeni yose amangigwaza gwandara impaka muroza ngo reya ngo yageze igihe ajya gutuma umuhungu batikanira amakona ucuza ibibabi ya n'ibibiri ibibabi birekereza nk'uko kugira ngo kirakereka bibone ngo kora kere yari yarigungiye kuri Yakobo aramwima Leya ku buryo Yakobo atarikija kurarira Leya mu munsi umwe rero Rakeri Leya acabwira ifura yiwe Rubeni ati yamucira umukundanya amuciye umukundanya ngo Rakeri acamucishira wande marayabona aho marayabona Rakeri Leya rumarace byari mutwaye kandi arafise imbyaro zine kuri we yarafise imbyaro zine kuri we nibyo icabaye nigiki ngo maraya urumva jewe Rakeri gafata ko ari ngamara kuri Yakobo ngo Rakeri aje niho ubyigisha neza kuko nawe yamukoye yatanguye kubana na Leya ngo Rakeri acavuga ngo mase uwo mukundana avuga ati wowe nciye ku mugabo wanje none wongera unce n'umwana umukundanya wanje aravuga ngo wume ngo basije ndamuguha umugabo no muzi nikuvuga iki rero ari nyifato none hari uguca bugufi ari kwihangana gushobora kugufasha kugira iki gushobora kugufasha kugabana umugabane wa bari barakunyatse none rero tekana ariko bakigicaniro cy'umukamo usenge uninahaza Imana witwareka abana kuko ndongera ndagwa kandi karoka kuri Vashiti cyamurukanye mu rugo niki no bugare bwi shaka kugira ngo gara ngo umugabo girene kandi umugabane wawe nuwe na mugabane wawe urenganye umugabo uko nabo ingo ziba zarananiye ntushobora kuvuga ngo hari umugabane waje urenganye umugabo reka ndagwa karonka uko uwe nk'ubuye warabyaranye n'umugabo sibyo mukabyarana abana mumaze kubyarana abana umugabo mukawukana mukananirana icyo kora nigiki wowe umugabane wawe
usigaye urondera mu mwuka gusumba mu bigaragara. Babana ubavura ibikomere by'uko batari kumwe na papa, si wowe ubivura. Mugo guca bugufi kubana nabo, kubitwararika utarinze kubabwira ngo so nabayiki ngo nagira iki, ubonyene barabona ukiga kubatunga muri bikufite. Uwo no mugabane. Nubo rero muri iki gihe wewe wa mugore we umugabo agenda, nuci uvuga ngo n'ubundi umugabo ama byose ututora kaduga aterekanira me kazima nawe ari muri maraya naco bitwara no bamubaye. Bwa butunzi umugabo waguha reka kuburemereza umutima wawe, ko n'uburemereza umutima wawe uravuga uterekana ntemberere kwa runaka, uhore mwibarabara, uhore mu bitoro, uhore mwibarabara, uhore mu bitoro. Mugabo mu bitoro donc kukata deplace umukenye. Mugabo guca bugufi kwawe, ndavuze ngo guca bugufi kwawe muri bya bindi umugabo yaguha, ntubinanize ngo uvuga noneho reka ndabisanganemo nabone ko nasanganye. No, tekana ubibemo nk'uko abandi bose babibayemo. Tekana bwa butunzi bwawe mwibanga ubushire mu mworo, mwibanga ubushire mu ingoro y'umukama, kimwe muri 10 kijyajyanye. Icyo ukora ni igiki? Wowe umugabo azizana, kuko nta munananira Imana kandi umunwa wawe wonanirwa, strategy zawe zose zonanirwa. Mugabo genda uhamagara umugabo wawe ushingiye ku itegeko rya rudasugu, ubwira Imana uti ndabona ko hari ubutunzi natakaje, ubu nje kubugaruza igicaniro cyawe. Ubundi nka zishobora kureka gukamwa kubera isazi, mugabo iyo ucanye igicaniro urya motsi ukirukana isazi, inka umunsi umwe 2 3 zirakama. Ngenda ucanye igicaniro cy'umukama mu rugo rwawe, umugabo mu mutekano, umugabo munezereze, umugabo mwitwararike, umugabo ntuzashira mutwe ngo noneho ngo bavuye wowe gusumbwa uti nukuri, kuko wari nagura umuti bwagagurira impuzu ashobora no kuguha ikiganiro nukuri turaniza basakanya na gatoyito kanene siko ndi mu gusara ndagukumbuye. Gara n'ibintu byananiye abagore gusasa abagabo bose ari ubibwira ngo wumvisha ngo n'umwuka wa maraya kamwe ikintu kugenda madago ndashaka tuganire cyenyene minga warantaye warametse arozi ngo witeye ije kugira ugarukana umugabo ubwo maraya bwawe uragufasha ubwo maraya wabukore mukuri ko umutima kuko umutima ntujya ruswa. Imana ni wayigiturire ngo ibwire ibyo wakoze utabikoze. Imana shetani wayigiturire ngo ubwiye ko ataco musahuriye kiza umuhurira n'umutima wawe uhigiturire. Ikirani niryo kosa. Waje uvuga uti Imana nzanye igicanira imbere aho gisatsi zigenda zizogenda. Muzi ko ari abagore bahora basaba uruhombo ku bagabo bakavuga ati ya amafaranga ataraboneka narakubona, uri amafaranga yarabonetse singi kubona. Mana ndagusabye amafaranga watware dusuye kumubona. Oya cyege sinisho sindagemera, ahubwo atora bwa butunzi urakuvuga kuko nawe nabakugisha n'abagose ahugishije n'amatima aragira kuri muzo ahugishije n'amatima aragira iki ntiwo byemera. Nawe reka kumugisha inama mu gukorera Imana mu buzima bw'urugo rwawe. Ufata nimba guha kuko ari ibyo bashira maraya, nimba afata nk'ubuhuye akaguhata amafaranga ya nibije genda nuyakoreze datanzemo kimwe muri 10. Ubwira Imana uti bu buryo ndabizi ko ari ubundi buryo buri kujya hanze, wari guhongera maraya ari guhongera amashetani maraya yo bari kubatwara ku bapfumu, nanjye ngaruza ubutunzi bw'urugo rwacu ndaruhagarariye ukorere mu muhigo urabingene umugabo wazogaruka. Kandi mu bugwaneza mu kinyemfura azorambirwa na maraya baryane cyangwa maraya zamwiba ikintu ababara. Sinabwiye umugabo yigaze ko apanze chambrette ya 50 imbere naratweze ndaho iyo kandi yo niboneye ama akabapangiye maraya, kumbe akabazi ngo niwo mwabira gusara mupangiye aramurasiona aragiriki nawe namenye yuko maraba amaze kwaguka ku buryo bwuko niyo wowe mugaburuka muri hinzu utamusongorera inzara ni ikibazo, utamugirira imishatsi ni ikibazo. Wowe ubona umenga witabagwe na tutakoze yarafise kundi ubundi nawe mwambika amugirira imishatsi akagira n'inzara ko nibyo mugabwe ngo inzara uraza amafaranga ziriko nk'ubu winzara uraza amafaranga ziriko wimishatsi ndiko mutwe ngwimaze imisingana gute gwizohava gute ngwasike. Nubu wa mugabo yaraje ataha pare surprise nkajya ataramumenyere ko atasasite avuga ati no musisangirana n'umugore mutoyi, avuga ngo no musisangirana n'umugore mutoyi. Icyabaye ni igiki? Icyabaye agiye acasanga ari ikindi kigabo
asanze yari ikindi kigabo arababara ahakwa gusara agiye kwambwa atagotekana kuko reka nkwibarije wowe itinzara ko waruje kurya raba ngiti nzara nizo wasigaranye ugira n'amafaranga yavuye y'imishatsi umerukana nk'ijyana nukuvuga rero mu byumva neza yuko abo bagabo basamana babarindushi sibo kabari agatego bamaze kugwamo gasigaye gakwega kugiye umugabo ari ndaza kugurira ibintu mugabo ngerasambana abafise ubumuntu muri we mugahagira n'umupfumo rero wa mugore we umukunze ko kugira ukuze ko nabana bawe cya bugufi ubaka igicaniro cy'umukama nubikorere mu mubiri ubaka igicaniro cy'umukama nicyo Sara yakoze Sara yubatse igicaniro cy'umukama apfukama imbere y'igitanda genda uke kujyajyanya Imana genda ubutunzi bwawe bugaruze mu gutanga kimwe muri 10 nutaga kimwe muri 10 yaje babatura kumugisha wewe ubwa mbere kimwe muri 10 ubundi gifise khorashi wowe uravuga uti Imana nyagora kungwa mu butunzi bw'ubwo bwacu nibuze dukora ibintu kuko wari waraduhejeje amafaranga abamara y'abahave bareke kuduteza igisuzuguro cyo kuzohava dukenyuka cyo tugirana umaze kubahamagaza ngo buze ikintu kibanibwike umaze kubahamagaza ngo buze wowe nawe handi utanze cya 10 bakwatura kumugisha nabo ahamagara ubwami bw'Imana mu rugo rwawe ari ubwami bw'Imana nta muntu azaraje baje bayinjira bamaze kugara avuga ngo hodi niki Imana yahageze bayahageze ya mwese muri suganya na mugabo n'umugore byo rero iyo bibaye mu isi y'umwuka muratangara mwige kubohoza rero abanyu sibyo uko burya n'umugore yabyaranye n'umugabo burya nawe mwohebana ni byiza ko uhora umubohoza kuko intege nke ziwe zirakora ku bana bawe n'abana bawe baciye na Canada cyangwa Amerika mugabo agasigara muri Afrika intege nke ziwe zirakora ku bana bawe kuko 50% baba bafise kiretse bamaze kumubohoza ko bunye nawe n'umugirwa utapfa kuza ukuna bizwi n'abantu bake ni byiza ko uhora umusengera kandi ugasengera n'abana bawe kugira ngo batandukanye abana bawe bamadikwe ku ifisha y'ijuru ntibazokora amanyanga nkayo niko rero Imana nyir'amahoro idumugisha twese itunezereze turinde kubabara kandi twagura imbibe iduteturure muri byo byose bigambire kudutetereza ariko komera musengere mukuri no mutima uko n'Imana n'ukuri kandi n'umutima Yohani 4:24 ibisigaye mureke Imana yikorere urushasha heza kika